awutha idemocracy akuthi kulamabandla amabili kuphela siyajabula ukuthi amakhomanisi la ayangena emkhankasweni kodwa sisaba sicabanga ukuthi engxenye owakhathesi awusize kube lomahlulo ngoba vele into zakhona zimanga kuhle kudinga ukuthi amabandla akhona abambane ukwenza ukuthi sikhiphe iZANU-PF embusweni umuntu oyedwa ngohluphayo yikho kwakhithwa uHitler izinto zaguquka kwakhithwa iAmin izinto zaguquka singakhipha uMgabe izinto zaguquka kule nkinga yokuthi engxenye isystem yakhona ngazathi ibolile kodwa isystem yeZANU-PF yombuso udlwangu weZANU-PF iqondane lo Mgabe nxa ufuna ukukhipha inyoka endlini uyaqala ukuchaya ikhanda inyoka izakufa so ngibona ngathi uqhakathekile ukuthi amakhomanisi abambanise izisebenzi zibe khona abantu babele injongo eyodwa kodwa kwakhathesi sithi khona amabandla amatsha ngamadala vele khona kababambane ukwenzela ukuthi siphumelele ukukhipha umbuso okaMgabe esikhundleni ukwenzela ukuthi silungisise isystem yakhona yombuso uMgabe esengeka ezihambile aZimbabwe vele siphambene confused ngoba sizithi sifundile kodwa kwehlulani iPatriotic Front yabambana bese Lakens House base bekhipha umbuso kaSmith kufanele ukuthi okwezikhundla kume kathesi kwenze ukuthi sivumelane ukuthi othungamelayo ialliance ngubani singathi sivumelane sesichaye ibranding imarketing siqondane lo muntu ozathungamela okwama structures lokwezihlalo kuzalungisiswa kodwa njengoba sintuthi sokutshengisela ukuthi phela thina amaZimbabwe bese ngathi siphambene ngoba sokulethuba khathesi ukuthi sikhiphe umbuso kaMgabe ngoba bona bayaxabana bebodwa so singazi sibe sesixabana sesichayelana izikhundla ukuthi bese silahlekile so kufanele kulungisiswe khonokho